Univerzum nije samo mesto, on je događaj koji traje. Tokom većeg dela ljudske istorije verovali smo da su nebesa statično platno, savršena, nepromenljiva pozadina našim malim životima. Pogrešili smo. Danas znamo da živimo u kosmičkom okeanu koji je nasilan, koji se neprestano širi i kojim upravljaju zakoni koji prkose našoj svakodnevnoj intuiciji. Plutamo na trunci prašine, kružeći oko obične zvezde, u galaksiji koja je samo jedna od 2000 milijardi njih. Ali u tom prostranstvu kriju se tajne toliko duboke da izazivaju samu definiciju stvarnosti. U ovom istraživanju osvrnut ćemo se na 10 činjenica koje definišu kosmos. Putovat ćemo od rođenja zvezda do nečujne smrti samog vremena. Vidjet ćemo zašto vakum nije prazan, zašto je vreme relativni luksuz i zašto možda živimo u duhu univerzuma koji je već odavno prestao da postoji. Smestite se udobno, ugasite svetla i krenimo na putovanje u beskonačno. Sve u univerzumu se kreće. Zemlja se okreće brzinom od 1600 km na sat. Kružimo oko Sunca brzinom od 107.000 km na sat. Ali postoji mnogo veće, mnogo strašnije kretanje koje se dešava na galaktičkom nivou. Naša cela galaksija, Mlečni put, zajedno sa galaksijom Andromeda i hiljadama drugih, biva vučena ka jednoj specifičnoj tački u svemiru. Zovemo je veliki atraktor. On se nalazi na oko 250 miliona svetlosnih godina od nas, u pravcu sazvežđa Kentaur i Hidra. Problem je u tome što ga ne možemo jasno videti. On leži u zoni izbegavanja, regionu svemira skrivenom iza gustog gasa i prašine centra naše galaksije. Šta je to zapravo? To nije jedan objekat. To je gravitaciona anomalija, toliko masivna da posjeduje masu desetina hiljada mlečnih puteva. To je srce takojavanog zvezdanog superjata, Laniakea. Zamislite kosmički slivnik, a mi smo voda koja se spiralno spušta ka njemu. Iako se univerzum širi i razmiče galaksije, veliki atraktor je toliko moćan da pobeđuje u ovoj igri nadvačenja konopca, vukući nas u svoj mračni, nevidljivi zagrljaj brzinom od 600 km u sekundi. Jedna od najtežih stvari koju ljudski mozak treba da prihvati jeste da vreme nije konstantno. To nije pozadinski sat koji svi delimo. Vreme je tkivo, a kao i svako tkivo, ono se može rastezati. Prema Einsteinovoj opštoj teoriji relativnosti, gravitacija krivi prostor-vreme. Što je gravitacija jača, vreme sporije prolazi. Ovo nije samo teorija za naučno-fantastične filmove, to je dokazana fizička činjenica. Kada biste stajali na površini neutronske zvezde, gde je gravitacija milijardama puta jača nego na Zemlji, vaš sat bi kucao značajno sporije nego sat na Zemlji. Kada biste tamo proveli godinu dana i potom se vratili, otkrili biste da su na Zemlji prošle decenije. Čak i vaša navigacija koristi ovo saznanje. Pošto su sateliti dalje od Zemljine mase, njihovi satovi rade malo brže, oko 38 mikrosekundi dnevno, u poređenju sa našima. Da inženjeri nisu programirali korekciju relativnosti u softver, plava tačka na vašem telefonu bi promašila vašu lokaciju za 10 km u roku od samo 24 sata. Vi bukvalno živite u drugačijem vremenskom toku od satelita iznad vaših glava. Svemir je hladan, ali ne onoliko koliko mislite. Prazni delovi univerzuma su blago zagrejani kosmičkim pozadinskim zračenjem, preostalom toplotom od velikog praska, što održava temperaturu na oko minus 270 stepeni Celzijusa. Međutim, postoji mesto u sazvežđu Kentaur pod nazivom Bumerang nebula, koje prkosi prirodnom poretku. To je najhladnije prirodno mesto u poznatom univerzumu, sa temperaturom hladnijom čak i od samog vakuma dubokog svemira. Kako je to moguće? U pitanju je proces koji se zove adiabatsko širenje. Zvezda u centru magline umire i izbacuje gas neverovatnom brzinom. Kako se ovaj gas širi u vakum, on se naglo hladi, slično kao što vazduh iz boce dezodoransa postaje hladan kada ga prskate. Ova maglina je stvorila sopstveni kosmički frižider, pomerajući granice fizike dostizanjem temperatura na kojima skoro svako molekularno kretanje prestaje. Kada razmišljamo o planetama, vidimo ih kao decu zvezda, ali galaksija je puna siročadi. To su nutajuće planete, svetovi koji su nekada bili deo solarnog sistema, ali su nasilno izbačeni usled gravitacionih interakcija. Novije studije sugerišu da bi samo u Mlečnom putu moglo biti milijarde, pa čak i bilioni ovih lutalica. One ne pripadaju ni jednom suncu, nemaju dan, nemaju godišnje doba,
niti toplinu koja dolazi odozgo. One plove u večnoj noći među zvezdanog prostora. Ipak, nemojte pretpostavljati da su sve one mrtve. Naučnici veruju da ako lutajuća planeta ima dovoljno gustu atmosferu ili rastopljeno jezgro, mogla bi zadržati dovoljno toplote da podrži okeane tečne vode ispod sloja leda debelog kilometrima. Na tim planetama bi mogao postojati život, napredujući u potpunom mraku, potpuno nesvestan da zvezde uopšte postoje. U fizici ništa je zapravo nešto. Čak i ako uzmete kutiju i uklonite svaki atom i svaki foton, prostor unutra nije prazan. On je ispunjen kvantnim fluktuacijama, česticama koje se pojavljuju i nestaju u trenutku. To se zove energija vakuuma. Kada su fizičari pokušali da izračunaju koliko energije ima u praznom prostoru, koristeći kvantnu mehaniku, dobili su jedan broj. Kada su astronomi izmerili koliko energije zapravo ima posmatrajući širenje univerzuma, dobili su potpuno drugačiji broj. Razlika iznosi 120 redova veličine. To je jedinica iza koje sledi 120 nula. Ovo je poznato kao katastrofa vakuuma. To je najveće neslaganje između teorije i posmatranja u istoriji nauke. To nam govori da suštinski nešto propuštamo u razumevanju toga kako univerzum funkcioniše na svom najosnovnijem nivou. Kada masivna zvezda umre u eksploziji supernove, njeno jezgro kolabira. Ako je jezgro mase između 1 i 3 sunca, ono postaje neutronska zvezda. Zamislite da uzmete celu masu sunca, koja je 330.000 puta teže od Zemlje, i sabijete je u sferu veličine manjeg grada, prečnika oko 20 km. Gustina je toliko ekstremna da se sami atomi urušavaju, ostavljajući za sobom samo supu neutrona. Jedna kafena kašičica materije neutronske zvezde težila bi oko 1 milijardu tona. To je otprilike težina Monte Everesta. Da tu kašičicu ispustite na Zemlju, ona bi prošla kroz koru pravo do jezgra, kao vreo nož kroz puter. Ove zvezde se također okreću neverovatnom brzinom, neke i do 700 puta u sekundi, emitujući radijaciju poput kosmičkih svetionika. Smešteni u maglini Orao, stubovi stvaranja su kultni tornjevi gasa i prašine, gde se rađaju nove zvezde. Oni su ogromni. Levi stub je visok oko 4 svetlosne godine. Poređenja radi, rastojanje od našeg sunca do najbliže zvezde, Proxime Centauri, iznosi otprilike toliko. Ali evo neverovatnog dela. Možda gledamo u duha. Neki astronomi veruju da je udarni talas obližnje supernove pogodio stubove pre oko 6000 godina i razneo ih. Pošto su oni udaljeni 7000 svetlosnih godina, vesti o njihovom uništenju još uvek nisu stigla do nas. Kada ih gledamo kroz teleskop, vidimo ih onakvima kakvi su bili u prošlosti. Moguće je da su u stvarnom vremenu ovi stubovi već nestali, a mi jednostavno čekamo da svetlost njihovog uništenja stigne do nas. Sve što vidite, zvezde, planete, drveće, vaše sopstveno telo, sačinjeno je od normalne materije, ali sve to čini samo oko 5% univerzuma. Sve ostalo je tamno. Tamna materija čini oko 27% kosmosa. Ne možemo je videti, ne možemo je dodirnuti i ona nema interakciju na svetlost. Znamo da je tu samo zbog njene gravitacije. Bez tamne materije galaksije bi se raspale. Jednostavno nema dovoljno vidljive stvari da ih drži na okupu. Tamna materija deluje kao kosmička skela na kojoj je izgrađen univerzum. Živimo u kući u kojoj su zidovi nevidljivi, a mi nemamo pojma od čega su napravljeni. Kada biste mogli da vidite u mikrotalasnom spektru, celo noćno nebo bi sijalo slabom, ujednačenom svetlošću. To je kosmičko pozadinsko zračenje. To je najstarija svetlost u univerzumu, koja datira od oko 380.000 godina nakon velikog praska. Pre tog trenutka, univerzum je bio vrela, gusta plazma, koja je zarobljavala svetlost. Kako se hladio, svetlost je konačno oslobođena da putuje kroz prostor. Kada vidite sneg na starom analognom televizoru između kanala, oko 1% tih smetnji je zapravo kosmičko pozadinsko zračenje.
Vi bukvalno posmatrate radijaciju od rođenja samog univerzuma. To je slika bebe kosmosa koja nam pokazuje sićušne nabore u gustini koji su na kraju izrasli u galaksije koje danas vidimo. Kako se sve završava? Većina dokaza ukazuje na toplotu smrt univerzuma. Univerzum se širi i to širenje se ubrzava. Na kraju će galaksije biti toliko udaljene jedna od druge da će nestati iz vidokruga. Zvezde će potrošiti gorivo i ugasiti se. Crne rupe će polako ispariti kroz Hawkingovo zračenje. Nakon biliona i biliona godina, univerzum će dostići stanje maksimalne entropije. Više neće biti energije za bilo kakav rad. Bez svetlosti, bez toplote, bez života. Temperatura će biti tek delić iznad apsolutne nule. Vreme će postati besmisleno jer se ništa više nikada neće dogoditi. To je krajnji mir, hladna, mračna i beskonačna tišina. Lako je osjećati se malim pred razmerama velikog atraktora ili konačnošću toplotne smrti. Ali postoji i drugi način da se na to gleda. Kao što je Carl Sagan slavno rekao, mi smo način na koji kosmos spoznaje samog sebe. Atomi u vašoj levoj ruci verovatno potiču od druge zvezde u odnosu na atome u vašoj desnoj ruci. Mi smo napravljeni od zvezdane prašine, organizovane na tako složen način da se sada možemo osvrnuti ka zvezdama i pitati se zašto. Univerzum je ogroman, hladan i često zastrašujući. Ali činjenica da mi, sićušna bića kratkog veka, na jednoj plavoj tački, možemo uopšte početi da razumemo univerzum, možda je najneverovatnija činjenica od svih. Ako vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da se pretplatite na kanal, da lajkujete i da u komentaru napišete šta je vama bilo najinteresantnije u ovom videu. Za još istraživanja nepoznatog, do sljedećeg puta, pozdrav!